Počeo bih pre svega sa obilaženjem groba heroja otadžbine Janoša Rauka, Somborca, koji je svoj život dao za odbranu Srbije za vreme NATO agresije 1999. godine kao pripadnik 55. graničnog bataljona i pripadnik Prizrenske brigade junačke 549. motorizovane brigade. Čovjek koji je dobrovoljno napustio u Bačku ravnicu i otišao vrlati Metohije, tamo gde je najgore i najteže i položio svoj život na oltar otadžbini, kako to često kolokvijalno kažem, ali suštinski je dao ono što je imao najvrednije, to je svoj život da bi mi danas živeli u slobodi i miru. I naravno, jedan lep gest grada Sombora koji se odužio svom heroju, svom Somborcu, našem junaku, Janošu, i sa podizanjem spomena na način da su podigli spomen ploču u njegovoj osnovnoj školi koje je pohađao ovde u ovom lepom zelenom gradu Somboru. Pokazali smo i naravno da Vojska Srbije u mirnodopskim uslovima ima mnoge zadatke, mnoge misije, odnosno različite misije, pa tako je ono što se zove saradnja sa civilnim organima vlasti, odnosno sa stanovništvom naše države, u praksi primenjena angažovanjem inženjerske jedinice, inženjerije, rečne flotile Vojske Srbije, da omogućimo dok traju radovi na rekonstrukciji mosta koji nadmošćava, odnosno vodi saobraćaj preko Velikog Bačkog kanala, da život teče, da postoji dalje veza, saobraćajna veza, drumska veza između Sombora i Apatina, odnosno ovog dela naše države. I ponosan sam što je Vojska Srbije na najbrži, najodgovorniji i efikasan način odgovorila pozivu grada Sombora i Zapadno-Bačkog upravnog okruga i pomogla žiteljima i građanima ovog dela Zapadno-Bačkog okruga, pre svega grada Sombora i opštine Apatina. I naravno, iskoristio toliko da obiđemo centar 1 za obuku, komande za obuku ovde u Somboru, čuvenoj kasarni, aerodrom, i pozdravimo najmlađe kadete Vojne akademije, devojke i momke koje su ove godine uspešno prošli sve testove, upisali se na Vojnu akademiju i verujem da će za koju godinu biti odlični najmlađi oficiri Vojske Srbije, mladi potporučnici. Sa nestrpljenjem ih očekujemo, a obezbedili smo im najbolje uslove za obuku, da stiču znanje, da razvijaju svoje veštine, da razumeju kakav su poziv odabrali i da brane otadžbinu uvek i na svakom mestu.